Ya mambo vipi, kanizere ko mumeze neza cyane muri gukanda na subscribe kuri ya YouTube channel yanyu ya Reba TV. Uyu munsi tugiye kureba episode ya kabiri, The New Girl episode ya kabiri. Episode 2, The New Girl. Episode 2, Prince Memorial High School. Twese turabyibuka muri episode 1 duheruka uyu mukobwa witwa Amanda bamusiga mu kigo. Papa wamusiga mu kigo. Ibi bigomba kuba ari imikino. Izi ni inzozi ndi kurota. Bigomba kuba ari inzozi we, bigomba kuba ari inzozi. Wumve? Ni gute ndava hano mu buryo bwihuse. Rebe. Jean yitwa Amanda. Nyine no kudownloadinga Rider app yanje. Rebe. Uriya mukobwa murabona adasa nk'uturuka mu bakire we. Nengi. What would a girl from a rich home be doing in our school? Guta umukobwa ume wo mu bakire yaba ari kwiga muri iki kigo. Use your head. Tekereza nawe umbwire ushyiremo inyurabwenge. Ahubwo ashobora kuba ari umukozi wo mu rugo. Umukozi wo mu rugo se. Amara is a house girl. Amara, does madam bring you to school? Amara we kuri umukozi wo mu rugo. Mama nyokobuja wewe ajya kuzana ku ishuri. Rebe. I'll soon pinch it for you. Mva nutari ko umunwa wawe wakurenze ndaza kubiguhora. Ndaza kubikuziza. Umve do Amanda ari hano. No wifi. Na wifi. Wifi. Kigo ni bwoko kitagira wifi. Umve kigo ni bwoko kitagira wifi. Wifi no going home. I'm stuck. Na wifi kandi sinabona uko njya mu rugo ahubwo ngo tiwe muri uyu mwanda. Namara ngenda abona ari umukire. Umve They know the right time for face. nago bimwanditse mu maso. And that's where both of you are wrong. Rero mwembi muri kwibeshya. Let's go. Musembereke. Mwembi muri kwibeshya. Nago bimwanditse mu maso kari umukire katuruka mu bakire ni muri kwibeshya. Amwegero uri mushyashya? No. Oya nago ndi mushya. I'm not new. Nago ndi mushya. I'm just passing through. Ndi kuza nyine niciramo tu nje gucamo nyine. Niba ari muri class aje This is all a gucamo. Reba. bad memory waiting to be forgotten. Ibi ni ibintu bibi ntegereje kwibagirwa. Ni ibintu nazigera nibuka mbega. Niye class uje gucamo? That should be year 5. Shobora kuba ari mu wa gatanu. You mean SS2? Ubwo ushatse kuvuga SS2 niba ari senior 2 niba ari ibiki? I suppose so. Ngira ngo niyo ngiyo. Rebe. What's your name? Witwa nde subundi? Rebe. I don't see how that is any of your concern. Asubundi byo ngibyo birakureba iki? Izina ryanjye birakureba iki? Byo ntabwo Anyways, bikureba. can any of you girls be kind enough to point me to the principal's office? Okay. Ahubwo nihagira umukobwa undangira kwa principal, kuri office ya principal. Nagira undangirayo. Ni hari iki? Uye kiharanga bamukubita intoki. Rebe. Gasani. You're going to be rude. Then find it yourself. Niba utari kugaragaza ikinyabupfura genda uhishakire uhiyereke kuri office. Jean mambo vipi? Iyi ni episode ya kabiri, The New Girl. Mukande subscribe She's ariko definitely rich. shana umukire pe She no get respect. ariko nta cyubahiro. She should. Shana kinyabupfura gisimukunze. Too. Nanjye I pe like her. hako nge ndamukunze nyamara. Rebe. Jean uyu aramureba. Fine, don't like her. Okay nago tumukunda da. Rebe. Jean. Rebe. Mukande subscribe mukande subscribe Jean urebe hakuno baba bari gukina ibintu by'urusimbi muri class. Jean na amagenge n'ibitambaro mu mutwe tubonane mu kanya basa bacitse. Rebe bari gukina ibintu by'urusimbi biracyabaho. Ni Reba TV mukande subscribe. Baba bari gukina utuntu tw'udukarita harimo bashyizeho udufaranga. Tike uyu mukino ari buze kuwutsinda. Mucicika aho ngaho. Nawe abikubajije. Muri mu biki ariko. Rebe. Abari gukina. Kene iki se? Ango niba ari ibiki muri iyi mikino yabo. Ni ibintu by'amakarita bakina bagashyiraho amafaranga. Rebe. Yo. Mukande subscribe. Kuri ni Reba TV. Sinabibabwiye singara gutsinda. Baba barasoni. Rebe. Rasoni. Tike ari umukino. Arawuriye. Tike turamuzi ni wa wundi ngo ni
thank God muri episode 1 muve mu mashuri mujye kuri assembly muve mu mashuri mujye kuri assembly gende ntabwo njya kuri assembly tike keneye iki ariko tike oya simi genda wowe genda ndeke gende mu gatigito ndi gushaka udufaranga twigendere bakobwa buri wese ajye kuri assembly Reba Reba mu ishuri baba bari guca mu madirishya bagenda bagira ubuhe mambo vipi Reba bari guca mu madirishya bagenda do reba teacher reba uyu umwarimu wabo Mr. Callistus cyangwa se Master Callistus reba do ceceke aha ceceke reba nunda rataro byiza cyane reba agatebeza bariho urukweto byiza narababwiye guca mu madirishya kwanyu mwese muze tugende mujye ku murongo tugende oya tuza neza se kubera iki twarababuriye ngo nimugace mu madirishya musohoka nk'ingegera ariko mwarabyanze muze tugende kwa principal hako twaciringa tukabinoza tukabinoza byiza mwe rero muze tugende turabinogereza kwa principal mu biro muze tugende mureke kunesha umwanya rebe wambere akuraho amafaranga aramuhereza akira arimo arakira rebe aya nayiki utureke tugende nyine none aho ngubu bino ukunesha agaciro ariko nta kibazo none iki cyaha cya ruswa ngiye kucyongeraho bibe big deal oya bawitonze ariko bawitonze amafaranga arahari akira ongeraho n'aya ngaya rebe arayafata cyane mu cyari kivuze ngo cyongereho n'icyaha cya ruswa noneho kibikaze nawe tanga amafaranga mwana tanga amafaranga afite rebe muri kubimusaba se kubimwingingira muceho tugende oya bawitonze rebe nawe amuha amafaranga ayo niyo yonyine nari ifite noneho niyo yonyine nta kindi ifite reka ndebe kuraho imifuka ndebe rebe ikindi gihe nimba afata muri guca mu madirishya amafaranga ntabwo nzayemera mugende mbere yuko nisubiraho mugende narisubiraho bahungu banje bamukoreye umunsi mukande subscribe nizeye noneho ko ranch ndi buze kuyifata turiya peanuts bahora baha abarimu ngo bajye muri PTA ni gute umuntu ubundi yabaho na turiya peanuts bamuha rebe wowe rebe batugarure hakuno kuri administrative block ku buyobozi bukorera hakuno muri office y'umuyobozi. This must be a mistake. Ibi bigomba kuba ari ikosa. Like, are you supposed to give me some form of advice and send me? Wowe nawe urateganya kumpa inama, kungira inama, hanyuma ukansubiza mu rugo. Bitekerezeho birebe. Young lady. Mukobwa mutoya. Not to be faster than your shadow. Byaba byiza kuri wowe cyangwa se byaba by'agaciro kuri wowe utihuse ngo usige igicucu cyawe. Urango kwihuta ugasiga igicucu cyawe naga ari sa. Okay. Wonderful advice. Mbega inama nziza. I learned so much. Cyanize byinshi pe. Can I call my dad now? Wahamagara papa none ha? Bebe. Kobwa. I hear your voice. Nongera kumva ijwi ryawe. Ishuri imwe gusa. Ndakwigisha isomo. Bebe. Jean. Ubuzararaka. Kuhamagara teacher none aho ngubu aza kwereka aho ujya kwiga. Kujyana mu ishuri. Bebe.
hakuno muri class batugaruye muri class. Good morning. Mwaramutse class, mwaramutse abanyeshuri. Navuze ngo mwaramutse abanyeshuri. Rebe, How are you all doing? mumeze mute? Is everybody in class today? Buri wese uyu munsi yaje kwiga. That's very good. That's very good. Byiza cyane. Umuyobozi w'ishuri prefect. Ndarushye cyane, ndumva naniwe cyane. Iyi nda yanjye, uyu munyeshuri ari kwigana umwarimu. Ntago byoroshye. Muze kuri office yanjye aho nkorera mureba attendance, murebe abaje n'abasibye. Miss Ezi ari kwigana uwitwa Miss Ezi. Ngahigana na Master Kali cya kindi cyarimo. Master Kali. Okay. Yo. Vayo hano. Tangiye kwigana Master Kali. Ndavuze ngo vayo hano. Reka ndebe birenge byawe. Ntago wambaye amasocks. Byiza cyane. Kandi twarakabonye muri episode ya mbere. Vayo hano. Bita amasogisi ngorisha. Ibi bintu twarabibonye neza muri episode ya mbere. Amanayiro 500. Twarabibonye. Ejo ni mwambara amasocks. Kiragenda. Miss Ezi ahita hinguka. Urebe tu ugera ari kwigana araje no arize wanyawe. Umwarimu yarari kwigana. Waramutseho Miss Ezi. Rebe, mwaramutse banyeshuri. Nizere ko mumeze neza. Mumeze neza? Byiza cyane, tumeze neza. Rebe, mwicara. I don't know. Kubera iki ngibi bibaye nago mbizi pe. Rebe, umunyeshuri atangiye kwitotomba. This is our new student. Uyu ni umunyeshuri mushya wacu tubonye. Amanda Hanson. Yitwa Amanda Hanson. Hope you all will make her feel welcome. Nizere ko mwese muri buze kumwakira neza. Yego. Sit down there. Genda wicare hariya ariko. Jean. Rebe. Mukobwa w'umuzungu bimeze bite? Igihungu bya bintu nyine. Buri wese uyu munsi yitabira ishuri. Class prefect. Rebe. Yes, my work complete. Yego turuzuye. Twese twaje. Byiza. After class, nyuma y'ishuri mwe kwiga. Uze kuza kuri staff room. Urebe attendance. Ndananiwe cyane. People should have a good day. Mugire umunsi mwiza. Uyu munsi mfitanye namwe ishuri. Uyu munsi ndaza kubigisha wumve. Yes, ma, by 10. Yego saa 4:45 za mu gitondo. Uraza kutwigisha. I'm going for antenatal. Ngiye kwisuzumisha. Rebe. He was to borrow notes from SS2. Mwese mukwiye gutira note muri SS2. Byiza none. Tubonane ubutaha. Is how this new girl is feeling so high. Ni gucyo umukobwa mushyashya yakumva ko arenze, akumva ko asumba bamwe muri twebwe mu ishuri. Ntabwo byumvikana. Bega imyitwarire idahwitse. Rebe, Are you talking to me? Ninjye uri kuvugisha se? Rebe, ninjye uri kubwira. I just asked you a question. Nakubajije, ninjye wari uri kubwira. Va wishyiraho izo ntoki zawe zanduye. If I do, what will you do? Nimbikora sura kora iki? Your behavior is extremely cringe. Imyitwarire yawe ntabwo ihwitse cyane, ni iya fake pe. Ntabwo ihwitse. Amanda 1, Simi 0. Aha, Amanda atsinze kimwe Simi 0. Ni umunyeshuri uri kogeza nyine ngo barwane. Twagiye rero umukino watangiye. Slap your ugly face. Ndibuze kugukubita urushyi, udakeka ngo ni ukuvuga icyongereza gusa gutyo. Ndaza kugukubita urushyi muri iyo sura yawe ya fake isa nawe. Murwane. Abanyeshuri baba bari kogeza murwane. Tuboyene baraje. Tuboyene. Ninde uri kurwana? Ni bande bari kurwana? Ninde urwana mu ishuri ubundi? Urebe bose bahita baceceka. Duwayene buriya bari umuntu ukaze mu kigo. Ndabona mwese mubibiragi. Sibyo? Ako nta kibazo. Mwese murajya inyuma murasohoka muri class mujye inyuma y'ishuri.
noneho mwese musukura ikigo cyose musukura ikigo. It's me and you, girl. ni Simi n'umukobwa mushya bazanye. You both of you come with me. Mwembi muze. I didn't do anything. Ntacyo nakoze ariko Come with me. navuze ngo muze munkurikire. Cheftain I mean duwayene abayoboye. Duwayene w'ikigo umeze nka directrice ubundi mu yandi magambo. Rebe duwayene mvagira uvuga mana yanjye ndamwira umuhungu uvuga nk'abagore umuntu w'umugabo ushaka kwigana abagore. Urebe siwe ibintu by'abagore umuzanye gute muri iki kibazo? Ariko uyu nguyu yari gushaka kwigira igishegore. Avuga n'igishegore ariko nabyo biba igishegore nyine wa muhungu ushaka kwitwara nk'abagore azana ibintu by'abagore cyane. Batugarure hakuno kuri administrative block. Rebe muri office. You just got here. Wowe ugeze hano mu kanya none utangiye kurwara. Oya ntabwo nigize ndwara. Don't interrupt me when I'm speaking. Mva ntukandugoye igihe ndi kuvuga. But you're getting it all wrong. Like Ariko ibyo byose nyine uri kwibeshya nta kintu nigize nkora. Niwe wabitangije aransunika. Rebe If I hear your voice nongera kumva ijwi ryawe ishuri imwe gusa. just one more time, Navuze ngo ishuri imwe gusa you will pick me. ndibuze kugupfukamisha uraza gupfukama. As I was saying, Nkuko nabivugaga it's not a good thing. ntabwo ari ikintu cyiza kuba uri kurwana ku munsi wawe wa mbere. Not that your father, Iyo bitaza kuba papa wawe this great institution. yarize kuri iki kigo. Rebe Well, I will let gusa nta you go. kibazo ntabwo ndibuze kuguhana. Kanya telefoni birasoni. Telefoni birasoni bakiri muri office. Urebe Hello? hello Hello? hello amagara Mr. Mike? Mr. Mike. Oh, Uri nice, kunyumva? nice, nice. Byiza. Are you in town? Uri mu mujyi. Oh, that's good. Byiza cyane. Mugende musohoke mumve mu maso. Musohoke. Uh-huh. So, I'll be No, needing no. 10 bags of rice. Ndaza gukenera imifuka 10 y'umuceri. Yes, and 3 bags of crayfish. N'indi mifuka 3 y'amafi ngo n'udusamake turiya dutoya duhuza indagara. No, I'm not sharing it with other teachers. Nta undi muntu ndibuze guha. Rebe Okay. ndabikeneye. Byiza. Yes. I'll be Nta undi expecting mwarimu you. ngari buze guha. Good. Kambe Thank you, mbitegereje murakoze. Yes. Rebe araseka. Batugarure hakuno inyubako zubatse neza cyane. Tugiye muri Olympic shop. I say no get. Umve hako numvaga nge nta mafaranga mufite. Rebe I never get this. mwebwe mwabahungu mwe mwabasore mwe ntabwo muzi ibintu bigezweho. Rebe kuruye amafaranga cyavuze ngo nta mafaranga gifite. Emeka. I say your machine gun you put up. Amafaranga yawe wari wayahishe mu bice by'ibanga mu myanya y'ibanga. Umve mu myanya That y'ibanga. don't mean anything. Ibyo ntacyo bivuze mwana. Money they save. Fa kuba amafaranga atekanye ameze neza. I know. Hey. I like, we live on limp for people know they do. Tugende turajya kuri Olympic shop cyangwa naho tugende. Go out, sure. Ngiye kwigira mu rugo ariko Yeah, man, see no go there. mori mu rugo. Go market. Oya yagiye ku isoko. But when I feel go now, go look up later now. Ahako mushobora kugenda nyine tu. Katugende. Ushaka gusezera nde? Go wash your hands. Genda ubanze ukaraba intoki zawe. Banze kumusezera bitewe n'ahantu yarakuza kuramo amafaranga. Yo. Genda mwana ubanze ukureho iyo mihumetso. Genda ubanze ukureho imihumetso kuri izo ntoki zawe asigaye. Tubonane ubutaha rero. Rebe ni gucya nyine nigawa yakatira kubera ibintu bya fake aba yakoze. Tugaruke hakuno mu mujyi rwagati. Mu mujyi rwagati. Hako mukandi subscribe kine episode ya 2. Rebe wa mucoma bari gutigita uduciri agurira utuntu tw'amafimere duki bandana kose. Rebe ngo yitwa Thank God muri episode ya mbere yitwaga Thank God. Ko ibintu by'agatigito cyane ariko mbese nkanjye. Rebe
bari kugurisha utuntu tw'udufilme mbega twa tuntu tw'abasitari twa tuntu tw'abasitari. Kurikira episode ya kabiri. Iya mbere iri kuri Ramba TV. Fungura YouTube channel wandikamo ni Ramba TV kandi subscribe basigama episode yose ugenda uyabona gake pole ndiyo mwenda ko bavuga abaswahili mu Kinyarwanda tukavuga ngo gahoro gahoro ni rwo rugendo. Kandi subscribe. Kandi subscribe. Urebe umuhungu yaratashye kurabona umuhungu kuna ari n'umunyabwenge we. Reba amafoto mu cyumba cy'abarimo amafoto y'ibyamamare ba Chinua Achebe. Chinua Achebe niwo muri Nigeria hariya. Ari naho iyi filime bayishutingi. Rebe ari naho iyi filime bayishutingi. Jean abara amafaranga yakoreye ku munsi. Urebe Mungu ni umunyabwenge cyane, aratigita afite hasevinga amafaranga ye. Urabona ko ari umuhungu mbega gutekereza cyane. Mbese agameze nka rwa rubyiruko rw'iyi minsi rwihaye barajya mu mayoga mu matabi usanga mbega isi iri kubasiga, ntabwo bashaka kujyana n'isi kubera ko inzoga zarabagose. Mukande subscribe. Urebe hakuno munga bari mu tuntu twaho ngaho nyine araza kabika udufaranga yakoreye batugarure hakuno ku ishuri. Wa mukobwa Amanda, urebe Amanda ugende baramutangira. Urebe nizere ko wa muntu wawe noneho muri klasi wawufunze, sibyo? Nizere ko utakivuga none ubu ngubu ndi hano. Bimbwire turebana bya bintu uvuga mu ishuri ngo imyitwarire mibi n'iki bimbwire noneho turi kumwe. Burya nagiye mfite cyo gutakaza kuri uyu mwanda y'imyanda ibintu by'ubusabusa munzanaho. Afite ubwoba murebe tu yatinye cyane. Nizere ko wa muntu wawe wawufunze bya bintu ngo by'imyitwarire mibi. Ndi hano noneho hano bwari siyasi nubyiteho. Ni gutya adufeka gatekereza kadusumba. Rebe cicikaho nenge. Ubundi kibazo cyanyu ni iki? Kibazo cyanjye ni wowe kibazo cyanjye. Ni wowe kibazo cyanjye. Nje nagiye mfite kibi ngibi mu makayira nicireho. Rebe Amanda baramusunika. Urebe wese mi. Urebe hakurya witwa. Urebe araza amuhagurutsa ni tanki god cyangwa se tike simitaha. Reka njenye muri ibintu byanjye ndavuze ngo reka uyu mukobwa utahe. Reka uyu mukobwa utahe. Urebe ni tike wese uraza. Genda mugende taha wowe bakobwa mwiza twigendera nyamara. Tike abarokoye uyu mukobwa ngo ni Amanda amukoreye umuti. Hari abahungu nyine baza bagafasha abakobwa muri ubu buryo kugira ngo nyine babone aho binjirira. Umeze neza? Ntago nitaye mbega kumuwe ungiriye. Ndabizi ariko nari ndi kukubaza niba umeze neza. Niba utegereje ko ngushimira oya nabyibona. Nje nagira ngo nimenyere ukomeza ariko kugira ngo menye uko umeze. Rebe kobwa muciye amazi ka baramukijije. Gucya abakobwa bitwara. Habwira ngo amaninja ni mukayakize. Ninjura uyigirira neza ikakwereka ko n'ubundi we wihoye ubusatu. Ari umwanya wawe w'ubusa pega ibintu ukoze ari bya fake do. Tike sibamwemeje se hari ikindi ategereje. Kanda subscribe. Rebe hano Papa Amanda abari mu rugo. Rebe Papa Amanda kubwo yaratashye. Papa umushoferi yatinze.
Good afternoon to you too. Wiriwe. Wiriweho na. Wiriweho papa. Urebe. So your principal called Principal wawe yahamagaye. and you're already getting into trouble. Atangira kumbwira ko watangiye kujya mu mvuru. Dad, I didn't do anything. Ariko papa nta kintu nakoze. I'm not even wait to hear my side of the story. Papa nta kintu nakoze. Uriya muntu yanze gutegereza ngo anyumve yumve uruhande rwanjye. Uriya mu principal nyine. At least that Okay. has been sorted now. Ariko ibyo ngibyo watangiye kubona ko byatangiye kugaragaza itandukaniro. Hari igishya. Oya papa. My life. Bari abakobwa bari inyuma y'ubuzima bwanjye. Wumve. Stop it. Bari So kumiga. dramatic. Yeah? Hagarika ibyo ngibyo byo kumbarira inkuru ariko. Dad, those Papa. people are not normal. Bari abantu ntabwo basanzwe, ntabwo buzuye. Bafite imyitwarire ya Those people kinyamaswa. attacked me. Umwe muri buzi ko yashatse kungabaho igitero. Wumve. I'm so sorry, darling. Mumbabarire mukunzi. You are? Wumve ora usabye imbabazi. Papa nizere ko noneho Listen, like, namaze kwiga isomo can we papa. just end this whole charade now? Twarangiza ibi bintu noneho. Wumve. Kabisoza. Byiza. Amanda. I have made my decision. Namaze gufata icyemezo. And it's high time you started to accept it. Igihe cyararenze ngo byemere cyo kuba igihe cyo kwemera ikosa cyararenze mbega ni nkaho ariko yakamubwiye. It's your new school. Prince Memorial High School nicyo kigo cyawe gishya nicyo kigo ugomba kwigaho. It's Papa, gonna be happening. ibi ntabwo bishobora Dad, let me kubaho. go for it. Is this what you want? Bari kunyataka, ni ukuvuga ngo bari kunoteza. Wumve? Survive. Nibyo ushaka se. Amanda, uzabaho humura, uzahaba uzahiga. Those people are not like me. Bari abantu ntabwo bameze nkanjye. Ntabwo bameze nkanjye papa. Wumve? I could literally get kidnapped. I could Bashobora no kunshimuta. get killed. Bashobora no kunyica. Wumve? So blend in. Rero ugomba nyine kubana nabo. Bityo nyine ugomba kubana nabo ukabisanzuraho mukabana. First rule of the jungle. Itegeko ni irihe tegeko rya mbere riranga ishyamba? Wumve? Adapt. Kwirwanaho. Kwiyadapta ukirwanaho niryo tegeko rya mbere riranga ishyamba. Nibyo ukeneye, nibyo ugomba kwirwana. Papa ndakwanga. Ndakwanga papa. Wumve? Umwana abwiye se ngaramwanga. Kandi subscribe. Pawe byaramurenze. Reba. I love you too, kiddo. Rebe. Akuba nkukunda. Yari gusubiza utuntu twa SMS n'uduke. Rebe. Anjye ndagukunda. Mukobwa yaraje afata icyuma. Rebe. Atura ipine. Yes. Pine y'imodoka yes. Next. Rebe. On the new. Noneho episode izakurikiraho mwumve ko izaba imeze. Henry. Babe, are you okay? She's gone. Baby umeze neza? Yagiye. Amanda, she ran away. Amanda yagiye. Uvuze ngo Amanda yagiye. Running away from this. Ngenda agiye mvuye muri urugo rw'abagome. Nimuzaze kunshaka. Iyo ni episode izakurikiraho. Reka mbabwire ngo muzayikurikirana nayo muciye kuri Miramba TV. Mubanje mugakanda subscribe, mugakora ku kayogera, noneho mukandika no muri comment mukatubwira uko bihagaze. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane. Ciao ciao. Nje nitwa Ramba.